Anke bigile chenga china frach papa ogwa tunga he ngogu ina rana watadu ina kusuko kura he kusuko kuchira inika furani ya ani unuhe kura benge kono ho ina kusuko kuche gya tunga he lakini fuko furani kini yawe tunga he ndule chipopochi African Union na yale we a continental union consisting of 55 member states located on the continent of Africa. The prevalence of fake seeds is a common problem facing the seed industry in Africa. Naigu upanga ogwatunga hengo guye na fulani zejo. Dungu he ya ambaha lenga fake rogo paza ngene anga nzunzu atunga he nganite nzunzu tunga he ngogu yena na fulani zejote obingo kole kini mbatunga ngbaya kadu berani oli nemi kama anga sunge ya chikini jugupanga ni nani zejo gini abapu ngogura kanungara kane yingu na mikana rogani ya chikinuna amjukuru ya anena tunga abapu zejo kununa ogwa abapu yena mizejole ina kusukura he korogorayo ngogu na sara amikuru kidunga kura he akya anke baby mbata toni rogo gwa mbanga jemos anke biete uri neminga avurarani chimadu watadu imadu nidunguya imange no gwa gene ngogu ya dekoruno shirana rogoyo chimange guboro ngogu ni nakusuko bange korogari ahe yamu guboro ngogu ni nekpiyo muno anga mina fulale ja parenga minada ka gulsali ma abrote minada gupanga gani aburo hukuma gani aburo lingara gani bukindo ingare korogo tunga ya pare ikida kuchipa kasa arakarani dukya ani ingare fo chirane ni chirane gani aliya he kanarani na amanga ha kini kushe fo ogwa burduze jowana amanga ha ambata kanarani ina afuka aliya he kurugo kura a wilaya dlo gani linganga South Sudan ina aliya ngbaya wande UN na ngbe kana barani kando na nfuyo ana amanga kana wokinji kani nguna kura tunga hezegyo konuhiya kachivura ka kura woglevu slega kura ono gwencha kura nani rogoyo benge ogwa kura kono ayambaha GMOs genetically modified organisms nga waimboli akushihe ya mbunga hakana wata ina aliaga ha genes wahenga guna saha china akura kini mombudo kini batika watadu kini chinji kini mangikura uli heni vovo ho ina aliaha wai nga chisono nipo chisono ni bakarehe chiruno guhe ne karihe chikpekwi apai ni dungu he ya mangachi papa atamahe ina imbo gulenga GMOs
kama binga goni ya dole mun yanga je mos mu kunna kariya an ka bienga dungware boyne na ambaya furani yuenio ana aliye anayambanga yellow cone uzambangaya moino gungbaya nga gani chini pushihe watadu chini bibilihe gungbaya chenga gani ngbaya gunanya kasarani agwangbaya nga ga yellow cone li yehe furani ogwa pacha amanga ha wana liheni nungla ne nungu pach papa hate ogu yeye sayo yellow cone ne anga ogwa yellow cone ne na bahazegyo chinga jemo sita ogwa kuraha kono ho nga wenehe anaka mo kaino nairu panga ando kan sojuma gupare ke banda tirani nilikana guhe ane ni pahawe nengai